مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. ба раҳматзода 24 августи соли 41 ба редаксияи тоҷикистони сурх ба рафиқ раҳматзода. мактубе аз номи редаксия 2 август навиштаатон дар панҷум ба ман расид. барои ёдовариатон раҳмат. ман аз 20 июл боз бемор хобидаам. ҳар вақт ки беҳтар шудам ба иҷро намудани хоҳиши шумо кӯшиш хоҳам кард. аз ҷиҳати маънавиёт ва санъати газета ҳам дар он вақт фикрҳои худро хоҳам навишт. ҳоло ҳамин қадарро бояд гӯям ки газета дар бораи ҷамъ кардани фикрҳои оммаи хонандагон дар болои масъалаҳои муҳими ҳаррӯза ҳам кор мекунад. чунончи мо чигуна иштирок карда истодани тоҷикистонро дар выставкаи умумии иттифоқии хоҷагии қишлоқ аз газетаи қизилӯзбекистон мехонем. қизилӯзбекистон дар Москва мухбири махсуси пурқуввате таъин кардааст ки ӯ чигуна иштирок кардани ӯзбекистонро дар он выставка ҳар рӯз бо мисолҳо ва фактҳо тасвир мекунад. дар ин миён аз хусуси дигар республикаҳои бародарӣ аз ин ҷумла аз тоҷикистон ҳам гап зада мегузарад. инчунин мо иштироки тоҷикистони шимолиро дар сохтани канали калони Фарғона шахсан аз қарори сека ва аз мусоҳибаи Рафиқ Глузов фаҳмидем, аммо аз рафти кори иштироккунандагони тоҷикистонӣ дар тоҷикистони сурх кам маълумот дода мешавад. ва ҳол он ки агар ин кор ба Рафиқ Раҳим Ҷалил ки дар Ленинобод аст супурда шавад, бисьёр кор карданаш мумкин аст. аз ҷиҳати забон ҳам дар хусуси газета гап бисьёр аст, лекин барои навиштани онҳо вақт ва сиҳат дар кор аст. ҳозир ҳамин қадарро бояд гӯям ки баъзе коркунони газета шояд аз тарҷумонҳо бошанд, то ҳол ҳаминро фарқ намекунанд ки дар забони тоҷикӣ ва умуман дар забони форсӣ баъд аз шумора чизи шумурдашуданӣ маъдуд ҷамъ намеояд. мо дар ин хусус на аз классикҳо ва на аз қоидаи забон далел намеоварем. танҳо забони гуфтугӯии оммаро мисол нишон медиҳем. масалан, касе аз як калхозчӣ пурсад ки чӣ қадар парранда ва ҳайвонот дорӣ, ӯ ҷавоб медиҳад 10 то мурғ дорам, 2 гов дорам, 5 буз дорам ва 3 гӯсфанд дорам ва намегӯяд ки 10 та мурғ дорам ва ҳоказо. ва ҳол он ки дар газета дар ҳамин мавридҳо 10 та мурғҳо, 3 говҳо ва ҳоказо навишта мешаванд. нодуруст будани ин кор дар худи ҳамин газета аз тарафи донандагон чанд бор навишта шуда бошад ҳам ба баъзе коркунони вай ҳеҷ таъсир намекунад. хабарҳои нағз, ҳамин гуна муждаҳои фарҳангӣ дар номаҳои устод Айнӣ саршор аст ва устод Айнӣ дар нома ҳам дар бораи вазъи маишию ҳолати айшу ишрати хонаводагӣ суҳбат намекунад. ҳар як номаи устод Садриддин Айнӣ як кашфиёти тозаи илмӣ аст. дар бораи аҳли илм, дар бораи истеъдодҳо суҳбат мекунанд, дар бораи кашфиётҳо суҳбат, дар бораи таърихи халқи тоҷик суҳбат мекунанд. садҳо бор мо бояд ин номаҳоро хонда ба бузургии устод Садриддин Айнӣ ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمون تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهم حیات استاد عینی بوده است.
نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به میر سعید میرشکر 17 ماه 10 سال 41. رفیق میرشکروف مکتوبی که در 11 اکتبر با نمره 102 نوشته بودید رسید. من به اساس آن مکتوب از امانتکسه مرکزی سمرقند پریچسلینی کرده مبلغ زیام را التماس کردم. او رد کرد. بعد از آن به اپراولینی ابلستی امانتکسه مراجعت کردم. نچلنیک ابلسنوی مکتوب شما و عریضه مرا برای محاکمه نگاه داشت و بعد از 1 روز رفتم. وای هم رد کرد. از مبلغی که هر ماه 1000 سوم به من میدهد من داده نمیتوانم، چون که من 10 سر خورنده دارم. اگر هر روز خوراک عادی هر کدام آنها را روز 5 سومی حساب کنیم هم هر روز 50 سوم می شود که در ماه 1500 سوم گفتن ممکن است. به بالای این من در خود همین سال در نیمه اولی سال تحصیل 375 سوم پول تحصیلات بچگان را دادم. البته به قدر ضرور پوشاک و دیگر چیزها هم لازم است. معلوم است که من پول زیام را نقدن دادن نمیتوانم. اما باز یک چاره دیگر به خاطرم رسید که این هم به یارمندی شما و تاجگیز می شود. من در تاجگیز 2 کتاب کلان نوایی و سعدی دارم که هنوز چاپ نشدند و از حساب آخرین آنها تخمیناً 8000 سوم به من می رسد. اگر تاجگیز از بالای همان کتاب ها 2000 سوم دهد مسئله زیام حل می شود. راه دیگر این است که تاجگیز با من یگان دگوار کند و از بالای آن 2000 سوم برای زیام اوانس دهد. اکنون شما به تاجگیز به صورت غیر رسمی گپ زنید و نتیجه را به من خط کنید و از کدام همین راه که تاجگیز به دادن 2000 سوم راضی شود من به شما دویرنست می فرستانم و شما می گیرید و مسئله حل می شود. به همه سلام. با سلام رفیقانه عینی. صحتی بدن خوب نیست. ارگانیسم با ریموند هم کار کردن نمی خواهد. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت